Indonesia. Iki lo bocah. Iki lho bocahe. Dorong gulung Indonesia. Bangkit audio Rita Brute. Buat mas-masnya boleh ikut goyang bareng-bareng boleh. Asik. Langsung aja boleh goyang bareng-bareng. Tangannya di atas semua dulu. Iya. Mas apa wis lali sliramu? Cak lo mereka. Cak lo mereka.
Toronggo Ulung Indonesia. Iya seneng aku. Lagi lo bocah. Yo 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 yo. Bangkit audio rekal sanjung warga Taman Purworejo, Babatan Ponorogo berbaya.